Zašto intelektualci ćute? Pitaju se danas mnogi jer vide da je fukara, što bi rekao Andrić, zaposela sva važna mesta. Možda nije do onih koji su mesta zauzeli, nego do onih koji su se sa tih mesta povukli. Ako bismo rekli da su intelektualci zaćutali, možemo li postaviti drugo pitanje? Da li je intelektualac onaj čovek koji ćuti? Ili je intelektualac tek onaj čovek koji ima hrabrosti da iskaže svoj sud, koji je naravno proizvod njegovog obrazovanja, vaspitanja i kompetencija i da ga javno iznese pred drugima, da se ne plaši kako će drugi u vezi sa tim reagovati. Dakle, da li u rečenici zašto intelektualci ćute uočavamo kakav oksimoron, da oni koji ćute ne mogu biti intelektualci jer se, kao što rekoh maločas, ne protive sve onom što je u društvu rđavo. Te dakle, ako su zaćutali, da li sebe tim imenom i dalje mogu da nazovu?